Ebe. Uzu. Abe. Safiza kile. Liva. Liva. Kulesa como chevu. Oh, biyadlalsembi bo. Abantu basemambatheni oMbatha oShandu oMthiya oSontshikazi bangamantungwanguni labantu baphuma endlini encane kaMageba kaZulu kamalandela uShandu kaNdaba ukaSontshikazi kaMpangazitha kaMageba okusho ukuthi ke baphuma kuZulu uqobo uShandu kaNdaba lona uzalwa noMbeje noDladla yizeke uDladla izalwa ngunkosikazi omdala kodwa ubundlunkulu babaphunyuka baya endlini encane kwamantombela lapho kuphuma khona uShandu kuthiwa ke okaShandu lona kuvela ukuthi babe ngoMbatha kuqale ngesikhathi uJama ehalela isithakazelo sakwaShandu esithi Ndabezitha wayesemyenga uShandu wathi abangene emncintiswaneni mbumbulo ukuthi bayociba inseme ngomkhonto owathi ozoyigwaza kuqala inseme kuyobe sekuba uyena kuNdabezitha ngoba kuyobe kushithwa ingwazi kuthiwa kuJama wawuciba umkhonto ukhomba ngqo kuShandu kanti okaNdaba kudala isolile indaba ngwasembatha isiphuku umkhonto wafika wabhajwa kuso isiphuku kulapho kuShandu abuya khona esengumbatha ngoba embathe isiphuku ukuvika umkhonto ukuthi ungangeni egazini kodwa ke uJama uqhubekile wathi nakuba kunjalo ke kodwa ke wena usuzoba sisesoba ngoNdabezitha thina bakwaZulu wena usuzoba nje umbatha ngoba nakho phela umbathe isiphuku uShandu noMbatha into eyodwa umuntu oyedwa loyo kukhona ke abantu basemambathini bakhetha ukuzibiza ngombatha abanye bakhetha ukuzibiza ngoShandu uShandu kaNdaba uzale ukhali ozale uMancengeza uyena kanye lona okukhulunywa ngaye uma usuzwa inyosi yesilo sakwaDukuza ithi inkomo ekhala emthonjaneni izwe uMancengeza kakhali uShandu uphinde wazala abanye abafana oMbanjwa oMashipa oMgunyana oMandlovu noNkomo laba bantu ke bazinze lapha enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal hayi ke besithi jwathu ngemvelaphi yoMbatha oMbatha abambatha isiphuku elamigama ngikuSithembiso kaGweje ubomvu wakwaShangase umzukulwane kaMvula lena yimvelaphi.